Kardom Nilimonjirong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Rusem sonse intia phan ingding paroi sira krihini mahangke thegarni kachiki mohasai ham phanga songpen kideng pon. Thang ni pioneer keparni rusem sonse intia mirbiria long ingding paroi si ra krihini mahangke thegarni kachiki mo pon asai long ham phanga song jakas 24+ asong KSYC KFA KSA KSU asong pen kachiki mohasai kideng pon abirta nang paling. Bangso kachiki mo mailong Jakas Chairman Khorsing Teron 24+ song Convener Litsong Rongphar KFA Amai Puting Kuinti KSYC Kongchen Bang Bipul Tiso Anparta KSU KSE Pinangan Hampang Song Klembang Adup Cedong Dunse Kachiki mo Melu Kaiponsi Chikimo Ponrenti Jakas Chairman Khorsing Teron Ahinpen Rusem Sonsing Ti Aporkimo Lapen Karbiang Long Alam Kimang Hai Hui Apothak Than Pachini Pon. Lake Samson Singh ti amhange tek ingdeng pharoi sira krihini ingdeng amhange tegar nila. Dasipini kadukawe Ladakh nangaje tongdona song doan KSU KSYC KFA 24+ KSA kacaria bangku teman pencetong si alangli kengri alangli mahangge tegar ni. Akhir Jume kecohang lo lapen ke kecikimu lo labang song deng bang dak nelitum klaim pono ke klaim nang ko padim bang kel lo Samson Singh ti litum kadu ke wida chini lo alang lipan ke komane bang ke architect of modern Karbi Anglong pusitulo komane bang founder of modern Karbi Anglong pusitulo ida mane bang ke kupilma father of Karbi nationalism sita kecok nai ko bang ke laso father of Karbi nationalism labang so Karbi nationalism ajoini si pini Karbi tu Methanga district jelong lo Methanga council jelong lo penalangli amang kahumandam sitame alangli ke theglong sitame lason Karbi isia the Methanga longri amethang kacharia ja kong amethanga ri deng je pari deng long labang so akhei amang amun si alangli ke thegdam long penalangli Karbi Anglong district ke long hood alangli cethek dun long ledat tu sitame alangli kamat ha te kanga teng ke klem te kanga pangcheng te kanga teng si chun lo dasi pini ke Karbi atum dai Methanga district isi ke dulo autonomous district la penkela bangsa district kachari ye Methang han kachari autonomous council do la bangsa council kachari ye ja kong ida Methanga rideng chepa rideng long dasi pini arni Karbi Anglong arat Karbi akhai phan nili choningri angtung nilitum kadu kabe song bang choningri angtung mangela la alangli kang thurte kang la bangso Karbi nationalism hala bangso nationalism uthot ilitum kang thur thunangi ba kenangso laso kang ing thur thusi ilitum kelong tang la bangso autonomy sitame ilitum kache khang nangi bang pan ke ning khesi ningisi jakong isi chesong si la bangso kelong tang alangli ka pelong te kang alangli Methang amat amang do hud le long le det ida alangli ke claim te kang apang cheng alangli kamat hadam kapahilu thek ajoine si pini litum long lo sila bangso Karbi nationalism ing thur thusi litum Karbi akhai sitame pirthe thak khai krihiniang bong sitame khai kang thim bu chi pudun thek long wer tegya phane litum kadu beta bori ni usi Jusna Begum lapen abdas Islam atum honthi mimi heroin pen police redeng kachingnang. Police atum joy pen birta longsi DSP nahit karisma pen jalin ponsi traffic SI lapen TSI Dipu town outpost atum cherap tunsi arning kang sampor bhai hinira chitim malom Dipu Panbari forest office adungalong kiri kakurgasai deng pondo. Bangso kiri kakuruk bomahut ihum auto AS09 EC 7945 along kachithap Jusna Begum ahem Dipu lapen Abdas Islam ahem Karimganj labang hini redeng gram pharo isira trok sir kebrapli heroin nepononglo auto katir warabang phuki thanpon ke labang hinita dhanseri pensi kachithap dun lapen police atum pen ki thanpon atengki bangso heroin hithialong lakre plisose adangka longji pusi thanpon lapen bangso heroin harakat ansi kepale jiputa birtare dunlong news desk report ইনফৰমেশ্যন Karbiang আছিলে news যে আজি ধনচিৰিৰ পৰা এনেকৈ হাওৰা ঘাটলৈ ড্ৰাগছ মানে এজন দুজনে লৈ যোৱাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে তাকে আমাৰ স্পেচিয়েল নাকা ইয়াত পানবাৰী ফৰেষ্ট গেট
ডিফু TOPৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে নাকাত মই আছিলোঁ আৰু IC ট্ৰেফিক আৰু TSI আছিলে তাৰপিছত আমি তেনেকৈ 1.5 ঘণ্টা ভেহিকেল চেক কৰি থাকোঁতে ঘপকে এখন অটো আমি চেক কৰিলোঁ আৰু অটোত গোৱা পেছেঞ্জাৰৰ বেগখিনি চেক কৰিলোঁ চেক কৰোঁতে এগৰাকী লেডি তেওঁৰ নাম জুছনাৰা বেগম তেওঁ হেণ্ডবেগৰ পৰা আমি 15টা ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰৰ চাবোনৰ বক্স যিটো কওঁ সেইটো পোৱা হৈছে আৰু তেওঁ জুছনাৰা বেগম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হ'ল আপোনাৰ ডিফুৰ কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ধনচিৰি পাৰ ডিমাপুৰত থাকে আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে লগতে তেওঁৰ নাম আব্দুছ সালাম তেওঁ এনেই অৰিজিনেলি কৰিমগঞ্জৰ হয় কিন্তু বৰ্তমান চুমুকি ডিমাকা আছিলে তো তেওঁ দুজন অটো ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে একেলগে তেওঁ ধনচিৰি বজাৰত একেলগে উঠিছিলে আৰু একেখন অটোৰ পৰা আগতে নামি পেলাই এইখন অটোত উঠিছিলে আৰু দুইজন একেলগে আছে তাৰপিছত সিহঁতি ইণ্টাৰগেশ্যনৰ মতে সিহঁতি হাওৰাঘাট গৈ আছিলে বুলি কয় আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনত যিমানখিনি এতিয়া পাৰিছোঁ সেইখিনি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ ডিমাপুৰৰ দুজনমান মানুহে তেওঁ মানে লেডিগৰাকীক এই ড্ৰাগছখিনি দি থৈ আহিছিলে আৰু কিমানমান পৰিমাণৰ ধৰিছে এইটো হ'ল 194 গ্ৰামছ হয় ইয়াৰ বজাৰ মূল্য জেগাই জেগাই অলপ বেলেগ থাকে কিন্তু বৰ্তমান আমি 14 লাখ মান হেৰি কৰিব পাৰোঁ মানে মানি ল'ব পাৰোঁ আৰু কিন্তু মানে যিমান চ'ৰ্চৰ ডেষ্টিনেশ্যন দূৰলৈ গৈ থাকে তাৰ দামটো সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে তো এটাই দাম বুলি নহয় বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেটত বেলেগ বেলেগ দাম থাকে ঠিক আছে APHLC asong pen KSC asong ophat longboy kipidun thu kidam thang ni phai for ni karbilu charli asong pherang kia mai hot all party youth leader conference rat chari asong ophat akoi kipia phatak uthot APHLC pen longboy kipidun thu pherang kia mai rong APHLC lamjai sar po antong ti sipson hansi sermon ti solapen albert ronghi atu chetong do Perangkia mai ke phalam thi arju polisi methang racharia le phan along rat acha tailong bangke APHLC tum illegal encroachers mate aron repen ke dotum phan karchak dun polam de klante datnang po labang so chatai kan sita bangke paklar dak nili tum ki pu bangke eviction ke chedon dun de puligi puli nuthela bangso eviction ke claim bangke lake manghume me lapen akaprek kopine akamatha ake mangdolang putin dun meme po bang thang bak bele ki pudun na putakali ke damtang dudu koloni long eviction ke claim aguta nilituma hinpen ke lamthi isi ke chorodun no lamthi isi chorodun no la sitin kar biang long otun APHLC asong mate opposition long pen akiru olam thi kachuru olam thi si arpu arbak long ji puge joyke pen long ji pu mathanang ni kacari etum opposition long pen kachuru olam thi di arbak joyke pen long ji pu mathanang ni nilitum choro donji sita kumantulo choro ige kar biang long ara la phan pa jok hun un la bangso asayang deng claim no protang deng etum choro ji sita nonason akisung ge langgoy son si kili hala bangso akisung long pen la harlung si pu sokon purma si joni tum ke langwan ulo akisung pe jok lo pu bangke ni tum la bangke koi pri la bangke akisung ge aroi si libom lang asap su sogam chom ke la ke na hokka lili lang etum pui bangke la si non langdam lo non India ada long ta non bangke BJP kacari hud bangke RSS atau bangke non katang nak nok lo dharmo angbong kapacetan la pacar bu lage camping lo la son thak si hala bangso agenda teng si non RSS tu agenda ateng communal agenda alang litum ke dharmo bong kapace chok la bangso agenda si non ta dak bangke kar biang long ta asam benang chengna juhet sipajhara long Darong district long haladak eviction ke claim hut haladak ta jasmet pen ke muslims akhaya tum ke do adim of eviction claim no la pen kar biang lo ar do bangta langkai jam dudu koloni khan bosti la do anta muslims akhai tum kona mar dasi eviction claim no la bangso eviction ke claim de don dun de pu bangli pu gadi nile tum ki pu bangke la muslims akhai tum kona ma ke do la tum phan pang thek chot eviction claim chot main ton ko ka bangke chok chi pu bang la bangke ra tum klar dak nani eviction claim tang depen dak PGR VGR lapen dak utor borbil nili son ni la thedung adem si pulo kaple ke dopik lang lake itum pejudun elo tame utor borbil lapen laso a PGR VGR long eviction claim khednang po
itum ki puji pu bangke sita itum langam sina non election ke ciklo jon ni lote election ang le rokpo engke eviction ke klenia pordo lang ma avelo pulo tante kar biang long autonomous council pen PGR apen utor bor bilong ke eviction ke klem je pan ke a planning mate ka chisik abi pulo tante la tung bang ke non konama muslim na khai atum ke do dakle asap so eviction klem chom lote ra phana bang ke la election aphang jong amhang mur pruit jo nili tum rata phan kapa joki phan kar biang long ahoy dui ke charai komi phan claim lo jupo patai se bhang mur prui po mo council election aphang bangke rara thing no kachi pindak ji phan itum rata phan rab lo pula so archa ka phan sita me pu ili tuma ki sung ve ko mara jeni longke kar biang long ke non kesi tum ta pulo identity crisis la so identity crisis ni tum ke kachini onglo kar biang long ke tum political identity crisis ko son ke doko ke la bangke kar biang long lo ke kar bia aphai a population of hit indeng hini long ke la ke bongoli tum no second highest population third bangke la ke bihari tum third highest population no pulo protante daga bangke bongoli la pen bihari alang litum phan ilitum ke dake war chot ilo dake kar biang long a politics long ke la sikle ma hi de lo nonta eviction ke ma hi utor borbel putang bengali phal le amrokpor PGR putang le bihari phal le damrokpor eviction ke ma hi lo itu mehin pen bangke la pen kar biang long ar loke illegal encroacher si plank set lo aronde pen ke do tum si plank set lo la ke klar da kalam lo la soposi ante identity crisis polam tapan si ke nang le rong lo la ke chini nenga jo ding piglo hai seta non pini roi thule thod lo ili tum ke we are politically marginalized ili tum ke political aja konta ili tumari deng abelu non kopli sona constituency ke nili tum ili tum kar biara tum ke jong heli chingthu char buta election ke haidunun elo athema ili tum akar bia phai sita ke minority klar dak lo la so pot si piniar ni ke longle phelang le bangcherai de sta ili tum kachari tum ke chupu hai helo apata teng khana helo atheba claim da do podang te alang ni tumang hoi bangke linglang hirpo lahai hui atomon lahai hui a situation theklong si ili tum kar biang long pen ka chesong ang deng lo la bangke paragraph 2 sub paragraph 7 arona teng pen council abotar dis long pen ke chairman teng thanang popu ke puelo abinong ke ili tum pupe pin da council tum claim dar nang po aron tok ang lo sitame council tum claim ke der lo ili tum memorandum apong pilo latak claim ke der lo la so phi claim ke ong si Guwahati high court long tak case pichok lo Guwahati high court penta pulo council tum chiklo from bong claim da noi pulo latak claim ke der lo pulo tangte kece ke biya tuma phana bangke dak pen bangke terek nangji po bangke asap ta council long non kachari bom si em ke hai tu da mo ha bangke jam kora council long ke asap ta ave la si non niligi puji pu bangke songa hin pen kese tum jongsi alang ni tuma hin pen ke pulo pro ruling class nan non kese long aja leader tum pro ruling class pusi pulo la si alang ni tum pro ruling class kali kachari tum along kejang dun ling kali pujong si nang chet hak dun tung pulo tangte lam pen nang thak dun nang nilo nili tum puji pu bangke lam pen kali penna penama chesong phin noi nili puji pu bangke penna pen chesong phin non athema council election ke non chiklo joni berlo anke keche ke betum ta election lo ke vote ke nang jok dun thai po lapen hala keche ke betum ke karbi karba ka so tum inglo so tum phan paching thur nang la tum phan raikom nang ke matha thelo ke Ingden crazy ningka ni sekhem phukar chomai mesian pen pachun pon kedam dang suri hinira crazy ningkan pen ningka ni sekhem phukar chomai karbi bhakti tom trust ahin pen chepatir piponsi nang talon bombang bompensi pining suri hinira ingkora hini ni phai sirkep thang anke ingden crazy an pleng tanglu
son si alang li tumpen akemangke karbi akhe karbi elam iki pindeng sumpot he hui katini pon pede jia phansi matha pon puta karbi bhakti tom trust kardom abang phi ombika to bipi karbi bhakti tom trust meiphu deuri rongpi anparta bhakti tom trust ke kroy abang phua tumpen pherangkia thengno nang pachini dun Kani ni apa yang ke kami dia, masih cari tum terus untuk ke cara tu ni dia. Kalau so hut penta isi akimin heklam alam mana tum lah heklam lo pulang dek. Akimin doji, aki halah tum dano ada mani pelantang. Hei ketinggalan tapi ketum empat. Halah tum panjang senang tum ani isi vet apor akar jong tum pan induk pen hang cadom cadi kadikur ho arat adam pada hijumi bilang. Alam lah dia. Saat tum panta akar jong pangrum mengkong. Ada belek-belek aparti belek-belek orang beton atau kecil tu kali mati ha. Atau manda isi ke pacingrum. Atau pirim tum cingrum boleh tum kereng ak tum tak cingrum bio pen nang doji. Ku kamatha ba anam nang ke tham asu de dia. Aci pirim be kang duk ilun tu malam ge nitum dum. Ar nam nitum ke arji amu mang nang cipiun e karbia long asapa phong ki bikang ke labong kroken lo kusini di panang kupot. Aso posini tum ningkana sekalong hem pukar chu kucibi. Nasi Karbia tum ningkan kimi ke thang acik lo hen lo nasi ni tarik phor ni ke lang chingru dam no ning od ningkan asek ningkan aja ngalong ning od do naso ning od cepakat dam et apile nang tum hem punang charchu no kusini di tum ke la chingru chingthi dam lo pas tarik thang tarik phor ni bangke chingru chingthi dam pen wang po ko kasar po la pen wang dat te ni tum pini ni ke hem pu ke charchu Dai thola pen di puru Samson sing ti amhang ke thegarani milor ke kaidon thang ni phai ner ke parni di phuang kang pialong lapen dai thor police station ke paro dai thor Sunday market adong hera longta Samson sing ti amir pirialong inding phari sira kreniang deng pachuton don si APHL si asong atom pen chepater pi mon si di phu lapen dai thor longta Samson sing ti amir pirialong milor ke kaisai kedeng pon Bangso along kachitong don lake Central Committee amai pujai kathar la pen arisang ho dom pen chilang pet pen milor ki kai pon halapu duarbagori APHL si amai pu mondor sing ti bokajan LAVP Robinson sing nara dom pen si bangso jaimek pachon pon long pusi mondor sing ti pen ningje pon han buka pen Robinson Killing Karbiang Long News Daihori men han se rong ara tuma phan chega dolong kerap ki pi pajer pon lasi alangli harsing han se aphan kapen khat pona teng si harsing han se ta arju si Daihori alang royalong chega dolong ke don pi lasi hu dagara da tompen kaning ji pon ke ningkan ko anloni hidi ke dam ke wangta ke sik saklo pining ke ake joy wando pu pusi ning je pon renti pen non ke wang ji MSC ke lik ji ho chetame cherap chetodun poputa ning je pon Han Buka pen Robinson Killing Karbiang Long News